nongeye kuguha ikaze kuri dukurikiye ku byamamare TV show. Twongeye kwinjira n'ubundi ku makuru agendanye n'ibyamamare. Ni kenshi bajya baserereza ibyamamare ko bitajya bishaka kurwubaka ngo rukomere, ariko burya umunyarwanda yaravuze ngo ahumwe agatukisha bose. Wakwibaza uti ni gute cyangwa se ni ukubera iki umunyarwanda yahisemo gutekereza kuvuga iri jambo? Ariko hari ibyamamare mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda yabashije kurwubaka rurakomera, ndetse uyu munsi abakibyiruka bashaka kubaka ingo zabo cyangwa se bashaka kubaka uruzira kuryana, hari amasomo arenze rimwe bakora kuri izi ngo z'ibyamamare. Aho rero ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi nyarwanda ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Bruce Melody ndetse na Catherine umugore we. Aho rero aba bombi bamenyanye mu mwaka wa 2014, nyuma yaho mu mwaka wa 2015 baje kwibaruka imfura yabo nyuma y'imyaka 4 muri 2019. Imana yabahaye umugisha w'umwana wa kabiri w'umukobwa. Aho rero uyu munsi mu mwaka wa 2025 imyaka ishize ari imyaka igera kuri 11, aho rero urukundo rwabo ngo rugitoshye nk'ibiti byo mu ishyamba rya Amazon. Ni mu gihe rero ku mwanya wa 8 turasanga Miss Chanel ndetse na Fabien. Aho rero aba bombi barushinze mu mwaka wa 2014, ndetse urukundo rwabo akari icyitegererezo haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aho rero Chanel na Fabien Imana yabahaye umugisha aho bafitanye abana babiri. Aho rero ku mwanya wa 8 twihuse cyane turasanga umuhanzikazi nyarwanda Butera Knowless ndetse na Ishimwe Clement. Abo mbere akaba barahuye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2011 ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye ku ishuri rya Apase mu mujyi wa Kigali. Gusa icyo gihe ntabwo bigeze bakundana, ni cyane ko rero umwe yigaga imbere y'undi ho imyaka 2. Nyuma y'ubuzima bw'ishuri mu mpera z'umwaka wa 2011 rero batangiye gukundana, maze mu mwaka wa 2012 urukundo rurushaho gukomera. Nyuma yaho Ishimwe Clement ndetse na Butera Knowless baje gukora ubukwe mu 2016. Kuva mu mwaka wa 2011 rero kugera uyu munsi imyaka ishize n'imyaka igera kuri 14, urukundo rwabo rero karukiri intangarugero, ndetse Imana ikarabahaye umugisha urukundo rwabo. Aho rero bafitanye abana 3. Ni mu gihe ku mwanya wa 8 twihuse turasanga Yannick Mukunzi ndetse na Joy Iribagiza. Abo bombi rero bamenyanye mu mwaka wa 2014, urukundo rwabo kaba rwaraje gukura, ndetse mu mwaka wa 2019 bagasezerana imbere y'amategeko. Nyuma yaho bakaza gutera indi ntambwe bagasezerana imbere y'Imana mu mwaka wa 2023 ndetse n'imbere y'abantu. Imana reka barashimye urukundo rwabo ndetse ikabaha umugisha w'abana 2 b'abahungu. Ni mu gihe rero mbere yuko twakomeza nakubwira kuri uri kunyumva cyangwa se kumva ku byamamare TV show, utarakanda subscribe ukande kuri subscribe, ukande kuri like ndetse ukande nako kazogera kugira ngo ujye ubona notification zose z'amakuru cyangwa se z'ibyamamare ngenda nkusanya. Aho rero ku mwanya nakubwira ko uri kudukurikira aho rero hose nguhaye ikaze ku byamamare TV show. Ni mu gihe twihuse ku mwanya wa 6 turasanga Riderman ndetse n'umufasha we Agasaro Nadia. Aho Riderman ndetse na Agasaro Nadia bamenyanye, Nadia ari umufana ukomeye cyane wa Riderman mu mwaka wa 2013. Gusa uko iminsi yagiye ishira baje kwisanga bakundana. Arara aba bombi baje gukora ubukwe mu mwaka wa 2015, ndetse uyu munsi urukundo rwabo rukaba rugikomeje nk'inyundo. Aho rero Imana yabahaye umugisha w'abana 3. Aho rero ku mwanya wa 5 turasanga Tom Close ndetse na Tricia. Aba bombi bamenyanye mu mwaka wa 2009. Icyo gihe niyo nshuti Ange Tricia akaba yarakiri umunyeshuri muri kaminuza ya Kristi. Aho rero urukundo rwabo rwakuze ndetse bakaza gukora ubukwe mu mwaka wa 2013. Uyu munsi imyaka ikaba ishize ari 12, urukundo rwabo ruhora ari rushya. Imana ikaba yarashimye urukundo rwabo rero, ndetse ikaba yarabahaye umugisha w'abana bagera kuri 5. Ni mu gihe ku mwanya wa 4 turasanga Lucky Nizeyimana ndetse na Murekatete Divine. Aba bombi rero bamenyanye mu mwaka wa 2010.
aho Lucky Nizeyimana yarabaye ingeso yo kubetinga. Uyu mufasha we karagiye kwiyo ngeso, Lucky akava mu bwana akaba umugabo, aho urukundo rwabo rero baje kwereka inshuti n'abavandimwe ndetse n'imiryango umunsi bakora ubukwe mu mwaka wa 2016, ndetse Imana ikaba yarabahaye umugisha urukundo rwabo aho bafitanye abana babiri n'umuhungu n'umukobwa, umuhungu n'umukobwa. Ku mwanya wa gatatu tuhafite Ivumbi ndetse na Mama Jay-Z, aba bombi barushinze mu mwaka wa 2001. Uru akaba ari urugo rw'abahanga kuko Mama Jay-Z ari umwarimu w'imibare ku ishuri rya Cyahafi. Rero uyu munsi mwaka wa 2025 imyaka ishize ari 4, urukundo rwabo rukara rukiri intangarugero. Imana ikabahaye umugisha mu rukundo rwabo, aho bafitanye abana 3 gusa. Aho rero ku mwanya kandi wa kabiri turahasanga Ngarambe François Xavier ndetse na Ngarambe Solange, aho barushinze mu mwaka w'1993. uyu munsi muri 2025 akaba imyaka ishize akaba ari imyaka 31. Rero urukundo rwabo rugitoshya nk'ibiti byo mu ishyamba rya Amazon. Imana rero bahaye umugisha mu rukundo rwabo, aho uyu munsi afitanye abana 5 barimo Rwego Ngarambe uherutse kugirwa umunyamabanga muri Minisiteri ya Siporo mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ku mwanya wa mbere turahasanga Kanyonza ndetse n'Umulisa Jeanne, aho rero abarushinze mu mwaka w'1978. Uyu munsi bakaba bamaranye rero imyaka 47, urwakundana rugikomeye nk'inyundo. Aho urukundo rwa Kanyonza na Jeanne Imana yaruhaye umugisha, aho bafitanye abana 2 bonyine. Aho nakubwiye rero ngo niba wifuza ko twagukorera indi nkuru, twandikire muri comment ndetse uduhe n'inkuru twaba tubagezaho. Aho kandi nakomeza kubashimira mwebwe tubashije kuba twakumvana cyangwa se twarebana ibi byamamare kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Mubwira kandi ngo andika muri comment ube wambwira uko ubyumva cyangwa se uwo twashyize mu mwanya utariwe. Aho kandi nakubwira ngo unanyereke ko unkurikira 5/5. Mubwira kandi ngo nyandikira muri comment unsaba indi nkuru nazagukoreraho, yaba ku byamamare binyuze mu muziki, binyuze mu makomedi cyangwa se muri sinema nyarwanda, cyangwa se binyuze muri siporo ndetse naho tujya tuhakora. Aho nakubwira kandi ko mu minsi mike cyane ndibuze ko mbabwira kuri ubu mwaka wa 2025 ibihugu bifite igisirikare gihagaze neza. Aho wakwibaza uti ese igihugu cy'u Rwanda kirimo? Ni mu gihe rero ibi ari byo bagakwiye kwibaza. Reka dutegereze turebe ko hari ibihugu wenda byo ku mugabane wa Afurika byaza kuza muri iyi top 10 y'ibihugu byaba bifite igisirikare kimeze neza ku isi. Aho kandi nakubwira ko ari nawo musozo w'aya makuru agendanye n'ibyamamare nari naguteguriye. Aho rero nge ushatse wanyita Anike Shimwa ndetse ukaba wakongeraho na nickname. Ayo niyo mazina yanjye.